Companhia fornecedor de autoservice no Companhia Internacional IDA, serviço hamuto com o Ministério Defesa onde foi apoio carreta bafalentil Força Defesa Timor-Leste, nebema que oficialmente entrega o ministro da Defesa ba ISF Estado-Maior General FFDTLI, sexta-feira e a quartel-geral Fatuhada Dili. Presidente diretor Dili Autoservice Ateten, careta nebema companhia apoio ho qualidade internasional no lusu nebema konya garansi tinan rua. Baik ini antara government itu langsung ke pabrik, yang mana kita ditunjuk untuk mengurusin namanya waranti. Itu yang tadi Ketua Svalur jelaskan, namanya profesionalisme, yang mana profesionalisme itu kita tunjukkan dengan garansi langsung dari pabrik. Nah, untuk mobil ini sendiri sebetulnya baik ini gabungan antara dua perusahaan besar, antara baik Beijing International Automotive Corporation sama Daimler sebagai induk perusahaan dari Mercedes-Benz. Nah, di sini kita memberikan waranti 2 tahun dari pabrik. Nah, saya ditunjuk untuk mengurusin waranti dari pabrik. Apabila ada kerusakan, semua ditanggung sama pabrik. Baik itu servis ataupun spare part selama 2 tahun. Tapi di luar nabrak ya. Kalau nabrak itu bukan suatu kesalahan, tanggung jawab pabrik. Kalau secara kualitas baik sudah diimpor ke berbagai negara dan ini salah satu produk militer yang mana baik pertama kali diproduksi tahun 1959 itu juga memproduksi mobil-mobil militer saja. Nah, kalau mobil militer sudah bisa sudah diproduksi, apalagi mobil umum ya. Jadi secara kualitas tidak perlu diragukan. Apalagi dengan adanya induk perusahaan Daimler, Mercedes-Benz. Dan bulan lalu baik juga sudah bekerja sama dengan Indonesia. Kita grup punya di Indonesia membuat pabrik. Bulan lalu sudah diresmikan, ada di berita juga. Ministro Defesa ihani discurso hato agradece o apoio viatura idane o insa ato ajuda no moderniza falentil Força Defesa Timor-Leste nia serviço. Agradeço a companhia na rua. Ba senhor Círico, senhor Ken, também processo de aquisição irane, lá hoje processo de aquisição fácil e lá hoje processo de aquisição normal. Também quando o ministro da Defesa halo decisão ida para bele halo alteração e para bele halo aquisição, sira na rua bele corresponde à decisão própria. La iha situação ida na be maka la mutin la metang cinzento la iha garante vai dane vai tabot sira kata processo é transparente e sira na rua iha compromisso para for apoio o outro na be mak ministro da Defesa precisa para tubele moderniza e tania Forças Armadas. Chefe Estado-Maior General FFDTLI, Tenente General Falo Ratelaik, o Estado-Maior atualiza no implementa diretiva transporte nian, o rigoroso atunune transporte sira beletui regulamento nebema que estabelece. Estado-Maior, arejo o órgãos nebe entidades nebe dependente do Estado-Maior para implementa sira regra sira diretiva sira NEP sira regulamento nebe ia uso de carreta uso saída ninia viatura serne tem que quando sai chefe viatura tem que ir para controle condutor se lá condutor nem lá controle nem lá além de nem acontece dane e tá outro né contribui tempo para você elabora diretiva ruma para atular o serviço hamutu com uma companhia né atu insa tu gera essa sancer hamutu com insa para depois buat né qualidade né dia ou buat né dia imos for buat né sasane rodomi amos simo rodomi imos for sasane o respeito amos simo respeito né para tabela sai raida né dia né bida né ma cargaleta agradece tabot sira o facto de tabot esse serviço que leuro instituição significa instituição que for confiança de tabot sira. Enquanto careta nebema companhia fornecedor rua apoio ne hamutu comunidade sanulu resinualu husi companhia dili autoservice hamutu comunidade sanulu ho marca baik BJ40 nomos companhia de selo que apoio careta unidade walu ho marca Isuzu NPS 75.